Hamuale arakoku pege mahatao Urang liru ho di parngon wami Asa margogo Tuhan ima Marang natu diape Lao marputa hasia Urang marnamo sako Baturu holongi Tusure na jo Mana nidapoto Digolu Mau lihat deh. Jadi mau lihat deh mana? Jika gua ada doa pun, iyo tu dalam molo mahorda masada na tua mana padang jokko ni ngananya tua ba tong omat tong rada di rumah tu rada di buru langsung ni mana kabe padang bari saunari pe kata ni na tua sini orang kami bunga takas berek kami di balik kamu ada putana perjoli dalam tamas sisi saya matu tua jadi saunari pe suku kami mahamu bonani sutong nami dia malah langa dia mau doa dia mahatana dia manejokna sakti na kumasahat tuhamuna dihamuna raja ni pati nami mau lihat iya buah-buah ni sakti na kumasahat tami tuhamuna buah-buah bangga perhorasan do padi nami jadi mau lihat mak lu ngatakan sebagai hal yang suhu kata ni hamu bonanya sutong nami mulai ni horjat tadi bagasan tikion jadi saunari pe buat alma mangrata buat alma enak sorry pada dison dipatu pahamu do tutu ada napak juli songo porasati dalam masih sekunan mana masih saya mulai ngatakas di pahamu buat alma tutu dipatu pahamu do dison di atas pinggan naho boras dari bulan berpemauliate tanggo-tanggo nagora tinggi situ suara manasi mama tanah mertua de bata alanau di patu pahamu dalam masih sukuna di sana asima roni tuata boras nari bulan na pinatupamu tu imur nama tong pinaparia puta opura tasi pinggan nagabi yemma tutupan deison di patu pahamu de patia de bana mauliate ma dia mata nama tua de bataison di patu pahamu selo tanggo nagora tanggo matong lumor biwadiamu bonia subuton asa daun di rohison di patu pahamu dari di situ sana anggia matong putena soko baba di mua tulitarna soko podang negara perodana soko bulan dia hamu sadatu jadi sanari pe gila jadi saunari pe buah banauli dok buah nanekan takas mai buah bonani asuto padi nami boleh asa takas main na tutu ujuk berubah takasan ujuk akora asa takas mana manuma tung tumakasam mana mamora ye matu si takas ni banggabe perhorasan padi nami takas matong hatahonon tuhamuna padi nami ditiki hari-hari naung salpui marsakap jalan merdus ni roha hami pinoparni opung nami opo pinggan nalaho patupahos sada tabak na tibo siang liit na marlapis-lapis dohot batu na martidi-tidi nalaho inganan ni saring-saring yopong nami dohot ang kayanakon na suang soni ng akapahopuna di bagasan ni pada nami mauliate ma di bata di lehod do di hami sada di roha tulus do sakap na inom majadi do di pasahot di bata alani do pada nami di bagasan sada di on hubakon hujo-hujo hami hamuna tutongan ipo huni alaman nami di bagasan tikyon so ni do ni di bata
puji hamu maahu mardoman akka uning-uningan di bagasan tikyo pada nami nama muji di batama hami di bagasan tikyon malah basahat tollas di rohanami di pasu-pasu di batana pujalo hami marhite na laho mana kopas saring-saring ni opung nami nang akay na konna suang-soni nang akabaw puna laos sadari laos nain patupon nami mapade nami songon ari na kumuhul nami ari marsogod ima ari na uli tanggal 30 September saat tu tanggal sada Oktober nalaho meresmihon ima tabak na kubatu pahami siya dos di rohanami lasong ni manang masogot di managona di perbisar nem mata ni hari las pada kokon nami ma saring-saring ni opung nami dohot yana konna sahat tu bahupuna asam dia nakot di hami panggabian parhorasan mamasu-masu di bata di hami sudah pinopar ni opung nami opu pinggan maribur hami saluhuna sudah hami gabian dia kana so gabian pada nami ima sitakas libang gabian ima sitakas ni nauli dia pada kasih hamuna tu hami gorani hasuhuton ima sitakas na pada nami Hasil marwanya mata debata dipanggil dua musaluhuna masuk tutu nunga takas suboto hami karena kogotom matok sari-sari ngoputa dapat dulu merdingi putar bak natimbo lumobi mau putar persadaran opuna tasipilkan dulu natimbo somoni manak sakami pademu asli marwanya mata debata tong di pesorak komatong dihamu tujulan nyaryo biteng narumi itu puna somorok matatan nyariara karena kogotom masuk oputa nagabi itu tabak natimbo dulu natimbo mangasih mata debata saya di pesorak komatong dihamu anak riris baru demar mata kamu jual asa bonana bo asa bitadar ma bonana bitadar de boluma ya gabi hula-hula na main kodok boruna asa sokok kasibur sokok tu kabea so horas ma musuh nami bahoras ma binasilarya saat isolu satu hotel rumah tahu nama siga-biga sewa-sewa saluhur nama kabea jadi somoni masih kami pade tuhamu bonanya sutot nami pitik pagina humma kodang muasa pitikan tagaring nami dalam majolo bodang nau bartesi sona mabuhay na mabuhat tadi kondak kami badamang bodang dihami bonani hasulton pandai nami takas dahu atau hami ia ubani haguromu siadeke na tiduturan zala ubani halajaumu nunga takas sola kata ilo tani bonani hasulton saurari pe pandai nami naing boton nami matuani godang nami asa tersiko beda mang siani ahana bagi dohami pandai kami parjolo beda mang majolo alamar mula kayo mar mula horas beda mang pedang mula
asamar job asamar soba jo kami tua mata di bata anggia di pasu kami pinoper di opung nami opung pinggan baiklah nami nunga di bedabang soba nami soba tu di bata dang soba itong asa usap pahami amat taraja inatta sorikada naliat nalolo bedabang beraksi. Kami manusia pada nami baik dalam menjolong godang bani maning asang giat dami di bata nawaho masuk hami sudi pinoparne opung nami opung pinggan baik dalam nami ima bodang bani-bani pada nami mangiru kami asal sikap anu satu bodang itu nah mangiru kami baik damang mah bodang dideng pada mah tu bodang satu marmene laos pada damang mah tu bodang lihat asal ngelihat kami sudah pinoper opung nami opung pinggan asa tung dia lihat panggabi apa hurasan dihami salmu pinoper opung nami opung pinggan na tinggal di huta suang soni mana na tinggal di pangatuan jadi kami baru
Masay gagak sudi hawi pinopar dia punami kupinggan marliat gabe marliat horas diboguni alaman nami di bagasan tikion saya si marohani Tuhan di hami sudi pinopar ni opung nami kupinggan saya lihat matong panggabian lihat pahorasa di hami saduhut tolong maribu hami pinopar ni opung pinggan siya tikion saat rodi saliri bilding na pada nami alanok sikop gudang nabi tuh bukan itu kami asal sonari be rap udur kami di sol baru bere ile bere nami di nama buat tuan di godak kami nama buhay ulau nami di bagasan Boronginon jadi buat kami majolo aturan perjolo panguna asal masih kopani jolo godang nami di bagasan tikion wah di raja ni hanggi dapat tu dino pada punta aku pinggan namar hamaranggi suang sonima nang hamuna guru nami beri nami son paniloyon nong pinasahat ni hula muna hanggi nami na ulawot kami di bona pasukiton ala nang manortor kami ala nang kuwet kami gondong napitui nang Roma na sida na laho manabe kita bona ni hasuhuton jadi idok roha bertumadong man non tiki isiman non kita isiman non roha yang manabe isiman non roha muna mano pahami kami toho dei daang dakana do ratinda hahana do angkina ia pala buru nami odo patunggo butuh kami nama baisi di lopukon nangiru mak madohami apa sagontak tau Sigontak ini baik masuk mangido siditi wasahat atau semua non ikut dulu kami masih sabi-sabi kita moro antara kamu tuh baru tanon boleh lo membuat non ini marai langsung dia tertemu alai cuma saga salfuzo lo nawar hamarangi
Simpan doa nabi Tuhan kami nama nabi. Aku dari mana tu? Aku dari mana tu? Tuhan pun nama nabi nama nabi. Ya mudah-mudahan nabi.